Le Abdurrahman Jazakumulllahu Khairan. Allahu Rabbi pakrita paban siribe macam Tuhan tekedi mangat tekau insyah pikiran be mudahrakan salah ba ummi. Dengalon atau Abdurrahman setat ma badan ratajib nanggri olyangan gure jimu matangan jibuda sinan laju pergi ya mata ile sabetan pirang. Ingat ma badan mengha pergi Allah hai nasib kebitat malang hendak ba Tuhan pakrita tukri. Jigrak ngan langkah bagahana ban ratajib jalan pemaji cari abengan ura meganto malam Abdurrahman hana berhenti ratajib gampung abeh sagoblang. Ratajib simpang jak setat ummi abe dusun tambang lampekan Abdurrahman susahan sakri. Soso metemeng jitanyang rijang pat nama bayang nekalan ummi laju gok seot ulun kalantan menglun turihan ke puta sudi. Measik oleh Abdurrahman jibedah sinan laju pergi habis jurung merumpok padang habis jalan merumpok legle. Jiteka ubah urang meladang parik sarijang sinan jinole habis jikalan ratajib rangkang hana membayang lemah po ummi. Metama susah Abdurrahman dengan pikiran metama sangsi. Angka habegle hana le jalan gada tujuan pikiran tan le habe ngan gampung dusun ngan pekan habe jeb ladang pemaji cari bean merumpok hana membayang Abdurrahman yo nyan kembali kede bak gure tente jiriwang jijak pegah banjak tanyang pakri atro bak gure lage ji petrang jibe tangan hormat jibri. Wahai ketengku pakri lun tuan merumpak pistan di lun ngan ummi hana metemung dengan ma badan ratajib jalan kalun jak cari. Jina ke ulun pegah macam yang kesalahan di lun ngan ummi mangat ne ampun di lun le Tuhan ne pegah jalan wahai ya syekhi. Gure ane jawab lanjut le nyoban Abdurrahman dengan lun kenkri tajak dalam gle kandi bulan terang kaluat di sinan pet hari. Talake doa kepada Tuhan yang kesalahan ampun benebri menan ke baklun saboh na jalan lemah pikiran he bintang pari. Alia di gure ne pegah macam Abdurrahman yo nyan pergi jijak dalam gle tamang lampadang ji ecet manyang yang tinggi-tinggi bak saboh buha sampole kenan ji duk di sinan ji puja Rabbi sinan ji kalun Abdurrahman urongan malam doa ke Nabi ji lake ampun alia sembayang Allah ya Rahman ampun lun negeri o ya ilahi khaliqul mannan sifat murahan gata yang ghani pemaaf ampun salah lun tuan yang kesalahan rolun po ummi menan kesabe Abdurrahman lake abak Tuhan genap-nap hari abengan ura meganto malam Abdurrahman lampu ja Rabbi dia nyanji cok le kitab Quran jika le yo nyan laju mulai banji nak kun rukung sangkalam mufum sit pitan sama sikali makin tak susah Abdurrahman ile megram-gram ia mata lagi di sinan tanda nyata kadu terang Abdurrahman ampun goh negeri menyaga lam jirat jibut Quran mantang salahan desyaba ummi pet urau tetap di sinan tema olehnya gisa kembali dengan ia mata mekarang-karang hingga terus datang bak tengku syekhi terus bak tengku laju ji peterang desyalun tuan ampun goh neberi goh jelun baca kitab Quran tutung lam badan pi mantang meri
Jina ke ulun tengku pegah ban, terlain jalan tengku pegah kri, jawab le gure tentel leyuh nyan, Abdurrahman pakri lun tukri. Rugolun pebuat kitab Quran, rugolun putrang dum hadi Nabi, rugo puasa dengan sembahyang, rugo jetafam ilmu sufi. Mereka bakma panena jalan, mengyaba Tuhan ampun han negeri, menyagoh ampun ni bakma badan, sideh bak Tuhan sid han asi. Nyan ke hai ane cuba tatimang, salah dengan nang payahan sakri, nyan ke hai ane betat bantahan, betat kerang cekang ngan mangan abi. Ngan lemah lembut wate mekalam, betat gurangkam ngan madan abi, dengar ulun kun ayat Quran, bek salah waham hai bintang pari. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Beruh takun akan ma badan, sifat kalam yang jid kebenci, berlemah lembut wate mekalam, narid sukaan marid ngan ummi. Karena pemaraya gunaan, baculun putrang tak dengar pakri, menurut hadis Nabi junjungan, lentung di sinan baknas asli. Al-jannatu tahta aqdami ummahatiku. Yuk tapa ibu syuruga sinan, hadis janjungan menan hai akhi, benali gata pemata khadam, urakum dian syuruga negeri. Menan mepesut mangat jetafam, bukan hai rakan haba mencakri, habanya bukan untuk muwayang, bukan merantam pantun menyanyi. Mengyana salah kisah lun alam, patut hai rakan nasihat negeri, lun kisah haba Abdurrahman, laju tanyang ban bak tengku syaikhi.